Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje futhi sizofunda ngalokhu abakubiza ama-mixed number nama-improper fractions phecelezi isilungu leso noma singathi ama-mixed number yinombolo ezixubene. Ama-improper fractions wona singasho ukuthi ama-fractions lawa angalingani. Phambi kwethu sizokwenza ibonelo nje ezihlukile sifunde ngabanzi ngalokhu okubili. Sizoqala-ke phambi kwethu sibhale noma siqonde kabanzi ukuthi yini i-mixed number noma inombolo exubene. Inombolo exubene kena i-mixed number yethu ifana nokuthi sizokwenza isibonelo sakhona lapho u-2 over or u-2 no-1 over 2. U-2 loya wethu simbiza i-whole number noma inombolo ephelele maqeda u-1 over 2 wethu kube i-fraction yethu. Kahle kahle i-mixed number noma inumber yethu ixubene ngenombolo enkulu ephelele naye fraction. I-fraction yethu ukhumbule ukuthi inombolo ehlukanisiwe emaphakathini noma yinto ehlukaniswe emaphakathini engaphelelanga kahle. I-fraction yethu leyo. Sizofunda futhi ngama-improper fractions noma ama-fractions angamanga kahle. Ama-improper fractions kena alula. Ukhumbule njalo kuma-fractions wethu i-denominator kumele ibe nkulu ukudlula i-numerator yethu. So ngakho-ke ama-improper fractions wethu sithola ukuthi i-numerator inombolo engaphezulu inkulu ukudlula i-denominator inombolo engaphansi. Engizofuna sikwenze-ke namhlanje ukuthi sithathe i-mixed number yethu siyenze i-fraction noma siyenze improper fraction. Sizophinda futhi sithathe inumber yethu improper fraction noma i-fraction yethu engalingani kahle siyenze i-mixed number yethu. Yiloko sizokwenza-ke namhlanje. Esizokwenza-ke ukuguqula i-mixed number yethu noma inumber yethu exubene sizothi u-2 loyana ka-1 over 2 sizomultiply noma simphinde ngo-2 loya omkhulu ophelele. Simaqeda simhlanganise noma sigcwalise ngaphezulu u-1 wethu loya esimbonayo laphaya omncanyana. Nako sizokwenza sizothi u-2 ka-2 lo omkhulu no-2 sithi times noma siphinde ngo-2 maqeda sihlanganisa naloya 1. Ukhumbuleke lesi sokuthola i-numerator yethu, i-denominator yethu izohlale u-2 lo engimenze indingiliza. Masisiqhathanisa-ke lapha sizothola ukuthi u-2 mawumphinda ka-2 no plus 1 wethu kuzoba u-5 over 2 wethu. Sizokwenza esinye-ke isibonelo ukuze siyiqonde kahle ijule emqondweni wethu. Sizoba no-4 wethu oyinamba iphelele sithi no-2 over 3 wethu i-mixed number yethu. Kufana nokuthi u-3 wethu kuhlala ayi-denominator yethu. Masithi-ke u-3 simphinde 3 times 4 noma u-3 simphinde kawu-4 simhlanganise futhi noma simgcwalise ngo-2 ngaphezulu. Sizothola ukuthi uma uzibala uzihlanganisa leza nombolo zethu 3 times 2 3 times 4 plus 2 wethu sizothola ukuthi iwu-14 over 3 okuyi-improper fraction yethu. Sizokwenza esinye-ke futhi isibonelo ukuze niqonde kahle. Kuma-mixed numbers siwaguqulela kuma-improper fractions. So to 6 over 17 senze ngathi inkudlwanyana manje 17 over 18 wethu okuyi-fraction of-17 over 18 wethu. 18 uzohlala enjalo ngoba uyi-denominator yethu. So to 6 times 18 noma umphinde kawu-18 sithi simgcwalise ngo-17 ngaphezulu or plus 17. Sizothola ukuthi impendulo yethu ka-6 times 18 u-108 maqeda sithi plus 17 108 plus 17 over 18 wethu sizothola ukuthi u-125 over 18 wethu esekuyi
sekuyi i-mix number yethu kufana ukuthi u6 leyo i-mix number ka 17/18 ufana no 125/18 wethu. So buyela kulesa sibonelo sethu manje ebese senzile se-improper fraction. Ngiyaxolisa, angeke senze nge-improper fraction, sisahlezi kuma-mix number wethu, inamba zethu ezixubene. Sizothi u2 inamba yethu le enkulu ephelele no 1/4. Singasho ukuthi emacezwana wethu. Sizothi ukuthola impendulo yethu, khumbule futhi sizothi u4 times u2 wethu, u-new denominator yethu ihlale u4. 4 times 2 ugcwalisa ngo-1 ngaphezulu noma plus 1 wethu, sizothola ukuthi u9/4 osekuyi-improper fraction. U9 mkhulu ukudlula i-denominator ewu4 phambi kwethu. Ngifuna senze nje isibonelo esincanyana nje ukuze siqonde kahle ukuthi ngisho ukuthini na. Sizosebenzisa ama-orange wethu laphaya. Laphaya sifana nokuthi singabantu abanama-orange amabili amakhulu aphelele njengoba uwabona laphaya. Macada sibe no u1/4 lo usho ukuthi ucezu oluhletshulwe entweni ebeyiphelele. Into ephelele ukhumbule uma uyihlukanisa kane unento ephelele, but uma uyihlukanisa kane uzothola ukuthi unamacezwana amancane amane. Okusomqoka-ke ukuthi engifuna niqonde ukuthi le kuncane engiyibhale lapha ekugcineni ucezwana ezintweni eziwu4 esizihlukanisile. U2 ama-orange la amanye amakhulu obona ukuthi ungadwebe ngey'ndingilizi ey'nkulu amelo uloya 2 omkhulu ngale eceleni. Esizokwenza ukuthi sizoyenza lokho ukuthi i-denominator yethu yesisebenzisa njengento yokuhlukanisa, kusho ukuthi ama-orange wethu sizowahlukanisa kane lawaya. Ukhumbule uma siwahlukanisa kane manje sesinamacezwana ekumele siwabale, amacezwana amancane sibala awu4, awu6, awu5, 6, 7, 8 naleliya elincane. Kuyafana nokuthi laphayana sino9/4 wethu umelwe ilela orange amakhulu naleli elincane. Kahle kahle u9 amacezwana amancane ahlukaniswe entweni ehlukane kane. Sizochubeka-ke senze lokhu abakubiza ama-improper fractions, sesiwaguqulela manje kuma-mix number. U23 wethu samkhumbula lo ebesinayo over 5, nangu sizomguqula u23/5 wethu simenze lento abayibiza i-mix number. Esizokwenza-ke sizothi u5 wethu ungena kangaki ku-23? Ungena kane. Maqeda sithi u4 lo phezulu simphinde kawu5 sithola u20, sisala sithi u23 ususa u20 kusala u3. Esizokwenza-ke sothi u4 lo laphayana phezulu ufana ke manje nenamba yethu ephelele over u3/5. Ngizonika nje ukuthi umhlahlandlela ukuthi senze kanjani u3/5 wethu. Sithe ufana u23 u5 ungena kangaki ku23, sathola ukuthi kawu4. U4 wethu ke yiyo le number yethu ephelele. Masiqeda sasala ngo3 loyana olapha phezulu osinika-ke ukuthi u4 u3/5 wethu. Sizokwenza-ke ezinye iy'bonelo, esinye isibonelo se-improper ne-mix number yethu. Sothi u17 no8 wethu, 17/8. Sothi u17 ungena u8 ungena kangaki ku17? Ungena kawu7. Sithi ungena kawu2, ngiyaxolisa, ungena kawu2 masimphinda ngo16
or kawu-2 sithola ukuthi u-16, sithi u-17 susa u-16 sithola u-1 osalayo. Inombolo yethu laphana, i-mix number yethu esiyitholayo u-2, 1/8. Sokwenza-ke ezinye ibonelo. Wenza ibonelo futhi sika 5/2. Khumbule ama-improper fractions lawo inombolo zethu ezingalingani lapho i-numerator inkulu kune-denominator. Sizoyishintsha-ke ibe lento abayibiza i-mix number. Zofuna ukuthi ngaphambi kokuba siyishintshe ngendlela manje ehlukile yokwenza isibonelo. Ngizokwenza isibonelo lapha se-orange. I-orange lethu niyalibona, ngiyalidweba. Kufana nokuthi i-orange eliphelele siyalisika phakathi, sithola uhhafu wokuqala nohhafu wesibili. Siphinde sidwebe elinye, sithole uhhafu wesithathu nohhafu wesine. Siphinde sibhale uhhafu owodwa, uhhafu wesihlanu. Uma ungabheka kahle noma uqhathanise kahle, laphaya i-orange lokuqala lifana ne-orange, amahhafu amabili uma uwahlanganisa akunika i-orange elilodwa, uphinde uhlanganise nalamanye elinye i-orange naleliya cezwana eliseceleni. Kufana nokuthi i-mix number yethu u-2, 1/2. Kahle kahle sikwenzile, ama-orange la amakhulu esiwahlanganisile okuwu-2 wethu omkhulu, maqeda u-5 loya wethu okuwucezwana u-1/2 wethu. Sizoyenza ngendlela esijwayele ukuyenza, sothi u-2 ungena kawungaki ku-5, ungena kawu-2, okuwu-2 wethu loya. Sithi futhi u-2 umphinde kawu-2 sithola u-4. Sithi u-5 ukhipha u-4 sisalelwa u-1 ucezwana loliya. Kuyafana ukuthi u-2 uhlezi anjalo, lo munye oyi-mix number okuyi-denominator yethu. U-denominator yethu nikhumbule ayishintshi, ihlala injalo. Sithemba ukuthi niqondile kusuka ekuqaleni kwaleli video naze kwafika ekugcineni. Kuningi esisazokufunda ukuhamba kwesikhathi. Siyabonga.